The Yellow Base. The Yellow Base is thought to be the place where the wreckage items of all UFO crashes are stored. Bluebird Air Force Hospital, Southwest Idaho, July 21, 1967. Colonel Robert Stern awakes from his coma. His first words are, "They're already here, and they have been here for a long time. And I have seen them." El no dice bonito para posar y todo. Ya se pone el tío para la foto. Si queréis decir algo ahora, decidlo, o calláis para siempre. ¡Viva España! Venga, pedid más financiación. Oye, que cada vez el material es más barato. Cada vez hay menos por recoger.